Leli bhilidi leli esiliphointile ilona bhilidi la khona ekwakhiwa khona isidakamizwa bese siyakhishwa sisaplayele amanye ama-building okusho ukuthi ngasho ukuthi isihlahla isona lesi bese kuthi laba abanye amagatsha ingakho-ke isikhetha ukuthi size la sizovundulula la ngaphakathi. Mfowethu ngalama match nifuna ukuzuzana? Bafo ngalama match esilokhu esiwenza sifuna ukuthi umuntu wase South Africa ahlale ngokukhuleka ezweni lakhe kungabi bikho omunye umuntu oqhamuka ezweni la ngaphandle ezobangisa ezweni lo munye umuntu akahlale kubo enze into yakhe umuntu akadli parish lakhe kubo njengoba nathi sidla ama parish ethu amakithi. So njengoba nje sibhizi kanje sithi nje umuntu okufika akabe khona la ngwemvume nanokuthi ukwazi ukuthi aqashe abantu base South Africa. Let's say mhlawumbe unayo imali engango 5 million kwibusiness lakhe ezokwazi ukuthi aqashe abantu. Ingakho silwa sithi thina umuntu ongayena wala eSouth Africa akahambi unless mezokwazi ukuthi asimamise umnotho wase South Africa.